इलेक्शन कैंपेन तौरगा कोविड-19 हेक्ट संदोखनगदब नत्ते स्टेट असिदा बीजेपी ना इलेक्शन कैंपेन तौरगा मियामदा कोविड-19 की लाइना असी हेक्ट संदोखनगदब नत्ते लाइसेट असिदी लाइंगांगना पीरिबा एसओपी सिंग असी ngakna sanminaba matamda irai laina ngakthokpa ngamgani haina works minister TH Biswajit na phongdokhre Kakching district ke Thongjauda Handicrafts Development Corporation Limited की मखादा नौना साबा Comprehensive Development of Terracotta Craft की कमन फैसिलिटी सेंटर अमदे लांगमैदोंग लैबा लांगमैदोंग CD ब्लॉक के ब्लॉक ऑफिस संगाबगी थौरमदा मथकी वाफम असे मिनिस्टर बिस्वजित न हाइखिबने मिनिस्टर न मखा तारदुना स्टेट असिदा कोविड की अनोब वेरिएंट लाकपदगे लैंगांगना लखोलिबा सेक्शन थौरांग असिदा माइकई खरदगी इलेक्शन कैंपेन ददे कोमथोकपो ओइना उबा अमदे बीजेपी ना लाइना असे संदोखनबगी मवोंगदा nganglakpa asi yamna laibak thibane कोविड की लाइना असी मियामना लाइंगांगना पीरिबा एसओपी सिंग निंगथीना ngaklaba amade matam chana vaccination tawbada kiningai oide बीजेपी की माइकईदगिसु इलेक्शन गा मरी लाइनना पांगथोकपा थौरम खुदिंगमक लाइंगांगना सेमलिबा एसओपी सिंग असे nganगना चनबा अकनबा पौताक पीरी लोइनना ngasi स्टेट असिदा बीजेपी की अनोबा लाइंगाक लाकपदगे लंबी थोंग मई इसिंग याउना हिरम कयादा अवोनबा पुरकपा ngamle मरुओइना कांग्रेस लाइंगा की मतमदा लैरंबा बन ब्लॉकेट ngasi मसक उबा फंखिद्रे मसुगी मथक्ता सिंग अमसुंग तमगे मरीसु फगदहल्ले लोइनना हियांगलम कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लैरिबा सेंगमाइजिंग दगे सुगनु ताब लंबी असिसु मार्च था फावबदा सेंबल लोइसिनना बहोनरे अमदे इंडो म्यांमार सुगनु रोड के वाबगाई दगी सुगनु फावबगे फिबम सोगलिबा लंबी असिसु जनवरी की अहान बचयोल दगे सेंबा हौरगनी हाइना लाउथोखे संगाबगी थौरम अदुदा सरुक याखिबा हियांगलम कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए डॉक्टर वाई राधेश्यामना चयोल दगी ngasi संगारिबा थोंगजाउगी कमन फैसिलिटी सेंटर असिना थोंगजाउगी मियामगे मरुओइबा सेनफम अमा ओइरिबा चाफु साबगी थबक असि खुमांग चाउसिलगनी अमदे लांगमैदोंगे सीडी ब्लॉक असिनसु ब्लॉक असिगी मनुंगदा लैरिबा मियामगे मथौ ताबा से सांगसिंग तानथोकपदा लैरंबा खुदोंग चादबा कया अदु सोइदना कोखनबा ngamlagani हाइखे थोंगजाउदा नौना साखिबा Comprehensive Development of Terracotta Crafts के कमन फैसिलिटी सेंटर संगाबगी थौरम अदुदा मिनिस्टर TH Biswajit ना अथोइबा मिथुंग डॉक्टर युमनाम राधेश्याम एमएलए हियांगलम एसी चेयरमैन मनितको अमसुंग मनित्रोन ना थौरम मपु अमसुंग मणिपुर लैंगा के टेक्सटाइल कमर्स एंड इंडस्ट्री की सेक्रेटरी माइकेल असोम IRSA ना अखनब मिथुंग ओइना सरुक याखे मतम नतन सोंगबा थाबल फाउबा थिंगबा ngamdragade नाइट कर्फ्यू थंबिरनो मियोय लिसिंग अनिरोम हेनबना सरुक यादुना थाबल सोंगथखरे कोविड-19 की अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन लाइसट के केस मणिपुर दसु संदोरकपा हौरकपदगे लाइंगांगना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरपर्सन डॉक्टर राजेश कुमार ना खुयेक पीदुना थादोरकपा चेरोलमना मणिपुर पुंबदा नाइट कर्फ्यू चलाइखिबगा लोइनना इसै नोंगमाई थाबल सोंगबा चक्सा हाइजानबा मियाम पुनबना चिंगबसिंग अथिंगबा थमख्रे अदुबु मणिपुर की मफम खरददे ngasisu अथिंगबा लैतना नुमिदांगी मतमदा थाबल चोंगबगी थौरम पांगथोकले लाइंगांगना थोकिबो ऑर्डर असि फावबा चनहनबा ngamdragade नाइट कर्फ्यू असि थंबिरगनु हाइना माइकई कयादगी पाउसे असिदा फोंदोरकले मतम नतना चोंगबा थाबल असे हौखिबा डिसेंबर थागे तांग 19 दा युमनाम हुइद्रोम अमदि संजेनबमदा मनिंग तौना चोंखे युमनाम हुइद्रोम की दे पुलिस लाक्तुना अथिंगबा पीबदगे मतम खर लेटलुरबसु अथिंगबदा मखा ताना अदुमक चोंखि हाइबगी पाउ ताई अदुगा संजेनबम की दे अथिंगबा लैतना मियोय लिसिंग अनिरोमना पुंदुना थाबल चोंबगे थौरम असि पांगथोकि हाइरे पनबा याबदे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 20 क्लोज टू सब क्लोज ए की मखादा मणिपुर की मफम अमतदा इसै नोंगमाई थाबल चोंबा चक्सा हाइजानबा मी पुनबा याबा मफम नत्रगा इंडोर हॉल सिंगदा मीसिंग यामना तिनबा अमता यारारोय मसिगिसु मथक्ता मियाम तिनबा मफम सिंगदा तंगाई फदना फेस मास्क सिजिनबगा लोइनना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग मपुंग फाना ngakna चटकदबने कांगलोन सिंग असिबु थुगाइबा मियोय सिंगी मथक्ता लौखटपम थोकबा लोगी ओइबा थबक लौखलगने हाइरिबा थिंगबा सिंग असे मपुंग फाना चनहननबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुदिंगमकना अकनबा मिजेंग संगदबने लोइनना हाइरिबा ऑर्डर असे खुदक्तगी हौरगा कुमजा 2022 गे जनवरी की तांग 19 माथोई फावबा चनगनी हाइखिबा लैरबाने बोट सोइदना कागदबा कांग्रेस की एमएलए 15 लैरे कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइद्रबा फावबदा सुंगसोई सोइदना बोट कागदबा एमएलए 15 लेंगदना लैरी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट एन लोकेना फोंदोखरे
Sangaiprauda leiba mayumda haukiba tang kuntraga mathoigi nungthil paumi singa unabada Nambol esigi MLA su oidiba N Lokena mathaki wafam asi phongdokhibane mahakna hai haukiba chahi mangaro masida state asida BJP na lusingba laingak asigi matamda laidaba miyamde hainingai leitana ware pot chai tangbage chaitheng marakta miyamna laingaki maikaida karigumba khara phongdoklurabasu phaba punba tawduna paumi phawba makhoige freedom of expression matpide N Lokena makha taraduna hai handak pangthokodoriba assembly general election asida BJP na makhoige mirep nifu dagina nifuga manga phawba mai pakani haina panglaw laujarabasu makhoigi sit masing taraga mari dagi taraga taruk phawbadagi hena leiroi chinggi naga taba mafam singda BJP na NPF ta henjinba ngamloi haiba wafam thamladuna mahakna hai lakadoriba mikhal asida chinggi lamdam dagi BJP gi MLA yamna karakadaba leite Congress ki oinade hojik phawbada sungsoi soidana kagadaba MLA taraga manga lengdana leiri haiba wafam phongdokladuna karigumba sit taraga mapan yauna karabade Congress na single largest party oini hainasu phongdokhe mahakna makha taraduna BJP gi national president JP Nadda yauna national leader sing leptana state asida laklabasu project scheme lauthokpagi wafam di leite haikhe asigumba chinda panglaw lauraga thabakti karisu tawdaba laingak asigi matamda oiriba awaba phibam ase lakadoriba mikhal matung Congress laingak laktuna miyamna wariba ase kohangani haikhe BJP na lusingba sungsinaba laingak asigi mameng gondapta natana common minimum program laitavana laingak paiminariba party masenda nungainadaba oi asigumba phibam asida NPP NPF amade laingak paibada yauminariba political party amatana lakadoriba mikhal asigi fal laukthoklaba matungda amukhanna laingak paiminagani khande hainasu N Lokena phongdokhe anauba chahi 2022 na lakpaga iroinana Congress laingak laktuna lamdam asigi phurup khudingmak nungsi chanana laiminaduna ingtappa amade chakhotpa iramdam ama puraklagani hainasu mahaki anauba chahi gi yaifa paujel da phongdokhe maitei pangal sing lamdam asigi laihaugi asengba machane chief minister Manipur da hojik palliba laingak ase aigi nungainaba aigi phurup chaukhanaba leiba natte laiminariba kairoi leikai amasung phurup khudingmak nungaina lairaba matamdata chaukhatpa iramdam ama oiba ngamgadoribane maram asina maitai pangal singge higher education tambada chada marigi reservation ase athubada sanahanaba thabak paikhalagane wafam ase haugiba December ki tang kuntraga mathoida Manipur laingaki minority affairs department na sinduna lilong usoi pokpida lupa crore tara changna sagadaba Hus Yumge urep uyung tambagi thauramda athoiba mithunglen oikiba chief minister N Biren na phongdokhibane mahakna makha tana hai sakhotpa iramda mama ohenanaba khundaminariba phurup khudingmak hana nungai yaifahanba mathau tai masigi damaktane laingak asina go to village go to hills hogdoktuna khungang chatuna awat pasing yengsinbagi thabak paikhalibase maitai pangal iselinau singna aikhoide masing yamjadabane atopani amasung hanthabane kanana aikhoibu yengbigadoribano haina kaidawnungda wakhal hanthaba tawroidabane maitai pangal lamdam asigi laihaugi asengba machane yamna chauthokna ikai khumnabaga loinana lamdam asida hinggadabane haujiki laingak ase lairiba phauba asonbabu hanthana yengba amasung tathi tawaina tawbagi right leite haikhe chahi chamri romgi mathakta khundaduna leiraklaba maitai pangalge ima market ama ngasi phauba sabiramdaba ase laibak thibane laingak asina lakpaga ngaside lilongda ima market ama saba loisillai market ase mikhalga mari lainana prime minister Narendra Modi na lakadoriba sida sangaduna miyamda khusinaragani haikhe thauramadu saruk yakhiba Rajya Sabha ki MP Laixemba Sana Jaubana lamdam asida khundariba maitai pangal isilinau sing ase malemda khundariba phurup phudingmaktagi top phurup amane maitai pangal na Islam lining chacharabasu majority oiriba maitai singge oibada natana fije chakcha amade hiram khudingmakta manaba phurup amane adubo makhoigi damakta haukhiba laingak singna house amata sabiramdaba se laibak thivane adubu ngasi paliba laingak asinade thabak oina onthokuna miyamda sinanaba thawrang loire miyamna BJP laingakpu aranba mawongda politics ke khudong chaba launa bohonabada anti Islam ni haina sandokliba se thajabigano laingak aside thabakna oina utkani haikhe house sanabage urep uyung tambagi thawramaduda khurai esigi MLA El Susindro
लिलोंग की MLA वाई अंतास खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहास अब्दुल नासिर, मणिपुर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन अनवार हुसैन अमदे हाफिज क्वारे क्याम उद्दीन सु सरुक याखे। अरोइबदा ताबिरिबा पुम्नमक्पु थागतजरे।